Nō te rangi nei, tatu atu ai te kāhui Māori o Reipa ki whareroa i te takiwā o Maunganui i Tauranga Moana. He haerenga mō te tūpono ka riro atu ki a rātau te tūru o te Waiariki. Hoi anō mō te roa ngā atu o ngā whakamahuki kia whakawhiti atu tātou ina nei ki tā tātou tangata kia te Ōkiwa McLean. Te Ōkiwa heaha i tatari ai a Reipa ki tēnei wā ki te toro atu ki te iwi kāinga o whareroa. Kia mōhio ai tātou katoa ko te matua o te matua o te kaupapa i tō ia mai ai te kāhui Māori o Reipa ki konei, ko te whakatairanga ke i te pāti o tira te māngai mō te Waiariki nei a Tāmati Coffee. He oi e kore e tarea te karo i ngā mānukanukatanga o te hapori nei mō te taha ki te kino me te paitini o te hau. I nā rā, kei minita mahuta te haipapa mō tērā i nā rā koia. Te minita take ka wanatanga, hei tāna kuaroa rātau e aro kore ana ki tēnei o ngā take, engari hei tāna anō, he take tonu, i pērā ai. Te āhuatanga o COVID te tihi o ngā mea hei kukumi i au, hei te taite ka hara mai anō au ki Wainganui te hapori nei te kōrero mō ngā kaupapa. Engari, me matua mōhio tātou, he tino roa te wā e noho āwangawanga te hapori nei ki tēnei tuahuatanga. I mua mai i tō mātou nei taenga atu ki ngā tūru kāwanatanga. Te Ōkiwa, pēhea ngā whakaro o te iwi kāinga ki te haerenga a te kāhui Māori o Reipa kia rātau? Kua hua hōhā te hapu, te kāinga nā whānau o konei o Whareroa. I nā rā kua roa rātau e tatari ana, e whanga ana, kia haere mai te kāwanatanga ki konei ki te tiro haere i tēnei hapori. He mea toro atu te ringa o te marae o Whareroa ki te kāwanatanga i te hongongoi o te tau kāmahu e ake nei engari. Kāore tonu rātau i haere ki te tiro haere ki tēnei o ngā hapori. Hei tā te māngai mō Whareroa a jau ngā tuere kei Pōturi Rawa, te haere. The time to take action is now. You know, don't wait until and then put up promises that will get us back in, and then we'll talk about it. Take action today. Take action while you've got 13 ministers here today, or while you've got the Māori caucus here. Don't wait and continuing to make Māori wait. Te Ōkiwa, kia tāpiri atu ki ngā kōrero i muara a te minita Nanaia Mahuta. Hea tana mahere, e whakaia ana ia he roa rawa te kautau kia noho tonu ai ngā rāngai ngā kamupene nunuira ki reira, ki roto o Whareroa, i mua i te wehenga atu? E whakapono ana a Nanaia Mahuta, he roa rawa tērā mai te tirohanga a hapori, engari he nui ke, he nā rā ke te nui, te whānui me te whāroa o ngā tukanga me whai e ia pāti e whai pānga ana ki tēnei o ngā take. Hei tāna anō, ngā te mahitahi, ka ea tēnei kaupapa. Me he mea ka whakarautaki hia e te kaunihira arohe me te marae, ngā mana whenua o te kāinga nei te hāpori, kia nuku atu tā rātou nei mahi tērā pia he waha, he huarahi kei mui te araro te tiro atu ki tērā wāhanga. But then it's got to be action. Where is the action? Where's the action going to be from City Council? Where's the action going to be from Peoplenei Regional Council? And where's the action going to be from these 13 Māori MPs or whoever is in government in the next couple of weeks? Te Ōkiwa, hea i haere atu ai te kāhui Māori katoa o Reipa ki te Waiariki, te mea kāre anō rātau kia haere pērā atu āropu atu ki tētahi atu rohe pōti. Tika tonu tēnā e rere ana ngā whakapai te tūmata whānui e tūtaka rere wā ana te māngai o Reipa mō te tūru o Waiariki i tēnei tau. Engari hei tā ngā mema o te kāhui Māori o Reipa, mēnā i nui ke atu te wā ka huri haere rātau ki ngā rohe Māori katoa, engari kei te pau haere te wāno reira i aro nui rātau, i whakaaro nui rātau, kia haere pēnei mai ki roto o te Waiariki. Engari i kōrero atu ahau, i kōrero māua tahi ko Tāmati Coffee i tēnei ata, me tāna whakapono nui ka riro mai anō i aia, te Waiariki haere ake nei.
It's only been 3 years since the voters of the Waiariki chose to put their faith into me as their elected representative. But I feel as though I'm still going to have the edge. I feel as though we've got 3 years of positive stories, positive investment, positive relationships and partnerships around Arohe that we can be really proud of. Hei te rāmere nei e huitahi ana minitana nai a mahuta me te whānau o Whareroa marae nei ki te matapaki i ngā rētōtanga o tēnei kaupapa me kore noa e puta he rongoa ki tēnei o ngā take. Ka mutu e huitahi ana te kāhui Māori o Reipa me te arawa whānui hei te pōnei hei te ono karaka ki te papa i o Uru marae i rotorua. Oringi. Tēnā koe i e nā whakamārama ko te o Kiwa McLean tēnei e te iwi atu i Tauranga Moana.